Ini lebih biasa ya, kalau juga ya. Nah, contohnya coba. Mundur mah. Gimana aja? Kamu dulu mat. Pulang dulu. Ini akan sampai berapa kan? Belum aja kan bang? Ada bang ada bang. Mana? Đang thử Bueno, lalu color wala ka naman. Gulsi lang. Bukan. Latal yung kutan eh. Masih mana? Pasang lang, pasang. Belum. Deh. Bisa saya kamu mau enggak? Mana ya? Belum. Ano ba ito? Alam ko tayo na ito. Antay chung may.
అంతేనా? చాలా జరిగింది. ఎందుకంటే మొన్న